Ipo sana mutegeri wa Weru TV mumiru ga kiwakira muceri omba kwithirwa kia mwana wawe ni kithomo na ntukia na rwa ndene ya Weru TV kwa rira mantu ja meru na kithomo turi na Profesa Njoka urendi Vice Chancellor wa Chuka University. Profesa, karibu sana, nibaga ntoba kuona kanya kugwatanira na Weru TV. Asante sana. Na tukianjiria ngwetikia mpumi cha KCP na KCC cirombire kwithirwa cikiumira na ameru baoneka kwithirwa bari mbere ntije kethra nuko na imbi umbite yumba kwithirwa I attribute take kugita kubwega. Nimenda kuga ni uma ameru ni marageririe muno lakini ti muno nuntu tukiariria ameru mbarageriria Tharaka Nithi na Meru County na tugaga ni county ciere antu bamwe liu performance yetali thuku muno na yetali mbega nuntu the best school yali Ikum Boys in the Greater Meru natika ya ina mingi muno chukuru iria iruthaga bubwega muno in both the counties itaruthite bubwega na bu ni bumina course iria ciendaga grade iria mbega medicine, engineering, architecture, law, tetwithirwa turi na candidates tukethirwa turi na common people, common specialities. Riu ni nkiuga ni gukwendekana antu ba kithomo ba meru ba encourage ciana kuthoma kabisa nuntu meru kana the Greater Meru itikaro kula itina kithomo. The most important thing ni kuthoma bubwega ni kenda riria kuri na mawira nationally na internationally antu betu bethirwe bari competitive. Taliu riria kwa ina post ya Chief Justice ni only one lady kuma Meru wauriria wira u a lady wetagwa I think Wanja tutona antu ba bengi na kuri na mawira mangi mengi makwenda antu bara baina ugi. Nangetekaniria nagwe Profesa Njoka skurire tuture tuje chiri nkume kugita bwega sana ndeni ya Meru na Tharaka Nithi batombite kuthoba kioneka inyagiritwo 100 ugwe uyu mutaramu wa kithomo na thina yumba kwithirwa eri ndiona thina iri manduni ja gutumira mbeca maunduni ma koni kithomo library cia machukuru metu timbega muno ni kwenda improve kenda ana bathomaga mbuku cionthe iria ithomagwo ni bara bangi na antu ma Meru matirutha benchmarking ni tukwenda tumbanki match na machukuru maria marutha igerio wega Mangu Alliance ni kenda twithirwa turi at par kana twega nene riu kwaga library mbega ni untu na au kwa library na mauku Profesa Ministry kithomo ni mbite kuga kithiro kiuga especially skuru iji ici class kianthi bakemba kuthoba keja na mauku nuko na jaka iwe ka affect quality ya kithomo ika affect quality ya kithomo muno. In fact ntukoiria mbetuku kana in the past wa muntu ekalaga nthi akandika mbuki yawe akambiriria kwendia leo go standardize kana kugia na mbuku iria iri na content imwe nuntu mwega na inu ikaletwa ni thirikari ikethirwa iri mbega ni twice wanantu bara bendagia mabuku bamwe barutha business na kithomo na mbuku iria iti quality lakini ite bonde na ikwithiritwe biama bimwe especially biarimu bakiuga grade ya C+ turikane ni aritwa ki 11% parombire kuthoba bagikinyia grade ya C+ na we Vice Chancellor ngwetikia Chuka University ni ikomba kwithira kijukia aritwa nugwetikaniria na biama biarimu grade withira kinikaini kwa kidogo kenda kuthoba kwina percentage ya aritwa baba ingi kuthoba gitonya universities kwinika grade tu untu mwega buria tubati kuga ni antu bathome kenda baithirwa baina knowledge mbiganu tukine ka grade tutimenya twenikana njira nthuku nitakuga ukethirwa muntu ararutha biology na atagwataga wega na antu ba biology nibo bagatwika medical doctors riu
uge muntu athi kurutha medicine atena kwelewa gukwega kana atena proper knowledge agatuika daktari uria mbaya kogu buria tubati kwaria ni kuga thirikari kana ministry of education ni rangirindire students na student marari week riu tubati kuria ni turuthatia kenda matuika strong nuntu kuthie university kukuri na bata muno ni kuthie university riria muntu aina proper knowledge iria gatethia nthino twahota kugia na university nyingi tariu nkakwira example mass education ititethia Kenya ukinathie Israel ukethirira a very small institution irina 10 Nobel prizes kagitene ka around 7 years 10 Nobel prizes in the whole of Africa na Africa yonte tutanagia na gintu takiu tantu tutana cheka quality ya ciana iria ikuthoma mbere ciana ni irabenanagia muno igerioni ikubenania through electronic media no kethirira antu magwata grade nene mathi university kutinurinsha riu ningiuga twitikanie na thirikari ciana kai kwenda cikirirwa more content na mamenye wira wao nikenda magitonya university matonye mari ready kabisa. Na professor nuko na zaka kuingia universities rikana imwe tiare inya polytechnics shali national polytechnics imwe tiare private cia tuko public kuingia kwa universities nuko na zaka kwithirito gukia affect quality ya kithomo twa produce mbuga kethirania athomi tugeba sheria kana bikombe throa baingi ya affect quality nye market ki antubrato ko graduate ite affected nuntu alimo baria bathomithagia university ino no abala bathomithagia iria cingi na tugaga necessity is the mother of innovation. Liu mbere kukagia na a small problem kukina stabilize lakini tutumpa kuga antu matikathome quality timbaya muno lakini it can be better. Tukinaraga ku start these universities together turi na problem nuntu ana betu bakathiicaga nthi iria cingi kuthoma na tutembeca mingi muno liu buria tubati kurutha ni ku make sure kana kumenyerera university cietu itwike ni cia quality nantu bakeja guku kuthoma na bakareta mbeca in our country as long as kithomo kiria tukethura turi na kio ni kia high quality koguo kugia na university mingi ti problem na ku maintain high quality ya kithomo kiri university na tabomba kuthabu kiombeka professor ku maintain high standards ni kugia na equipment kana into iria itumagirwa laboratories ni mabuku mega ya kugura computer imbega na kugia na alimo maega ukethura alimo ati uku Kenya no atucuthe alimo kuma nthi cingi subject iria tutina alimo riu ni ku maintain education kana quality quality maintainagwa ni facilities iria ire in an institution tariu niyo ni ciragia bwa quality kabisa. University ya Chuka ire apparatus imwe itioneka kungi na very costly tariu turi na machine itagwa element analyzer ire in Chuka na ingiri South Africa na ire South Africa na ni nthuku na twamigurire about 20 million. Inu ingi itagwa Kelvin Prof neo ire South Africa na Egypt na ire ingi Chuka so inio quality go invest kana gutumira mbeca na kugura machine inu nundu anoka thomithia muntu na tu the practicals mbega atithirwa ri wa high quality na tukiarire uki facilities mono Antonia lecturers kana barabomba kuthaba kithomithia arito tumita kuthwa tukiona migomo now and then unto ba lecturers tije Chuka university jukite tagari ariko kwithira lecturers ibanganiri kenda bomba kwithirwa bagituma inya arito bakanganiro
nitugeragia kabisa kulingana na buria Murungu agutubotithia na university yetu nitwaranagiria na arutwa na tukaraniria na lecturers tukamera enu kiu ni gintu kiao matikathukie na kurutha migomo na ni mere agwa riu buria ukwendekana ni anene ba university na arimu kwaranagiria na gucioka kwaraniria na arutwa Chuka University ntanonegite na mugomo na ituboyaga Ngai gutikarogia na mugomo. Na Professor Nwithara wiri ngwataniro ni Meru Professionals mbugomba kwithwa gitariria mutegeri wa Weru TV a Meru Professionals imbio yongwa. Meru Professionals in fact na remember ni ndali chairman for 6 years. Ndanenganire giti 2 weeks ago rira tamia kwa yathirire. Muntu uria wari chairman wa mbere ari Professor Kaimeni na gintu kia mbere kia Meru Professionals ni kugwatithania Meru kuba unite tariu ni twagire na 2 counties imwe gwetwa Tharaka Nithi na Meru County riu iragi ugu gintu kira gitugwatithanagia ni njuri ncheke nio ni arume maria athure na iria ingi ni Meru Professionals gote na inu gunkithirwa kuri na muntu gwetwa Mutharaka Nithi na Mumiru riu wira wa Meru Professionals ni kugwatithania ntu na gucioka kuona Meru antu bangirita Meru iria yambiritie thuci yakinya Tonyiri na yauma na nyuki barabeta kwa Liki River yakinya Sagana antu bau benda wabekara bali amwe na bethro bai na kithomo riu Meru Professionals bagwatanirite na kuru banjuri ncheke ni marutite wira munene muno mathie anakwa president mamuria atethererie kithomo huko na university tulineo Tharaka ingi na kuri ingi kugia igembe wana ingi kagia chogoria na cingi mingi na nitu ciokaga tugachuthiriria mauntu ma feeding the people tariu Meru Professionals mai na mubango wa kurutithania wira na leaders elected leaders national government na county government nikenda mone rivers ya Meru ire na dams nonto kasha gucwata 3 months ago runchi rutakinya Tharaka nonto runchi rugenda rukathi lakini tukena giana dams mirono eno yonte kuma Ntonyiri nkinya thuci runchi rukwigana nantu makarotha proper irrigation nantu batonge na ni mutaratara juri kujugika werira mutakwenda kwithirwa agitonya kiri Meru Professionals. In fact bwambere no nginya muntu anominitwe na te antu wengi mati nominitwa wa nominitwa ukina registration fee ya 5,000 na inu ingine kulipaga on yearly basis 12,000 kana 1,000 per month the monthly subscription na nugire Meru Professionals ibetha bakigwatanira na njuri ncheke kwa karibu muno tije njuri ncheke kwithirita kwina nkushanio kidogo njuri ncheke mkuga yini omane ingi na atatomba kuzatukigwatithania njuri ncheke ni gintu kiega muno na nigitie muno kuko Kenya wana nthi yonthe riu buria ni nkiuga ni tubatie ku encourage antu ba Meru especially antu ba njuri ncheke bendani njuri ncheke nthuku nika kwagire na siasa kwagire na antu mamwe ba siasa makwenda gutumira njuri ncheke riu makina cause division na twega nimbuga kuni kuthukia rira wona antu ma njuri ncheke makinegena mamwe kama ethagirwa mari alibe kenda manegena na tu untu mwega riu mbitikitie njuri ncheke iti athura kaga kana iti ndivaindagwa nuntu kaula wa becau augire njuri ncheke itiga ure ne itika ugwe kugwa nita kugacirisia itika ugwe na itika rothira riu bobo kuona divisions riu tereo ibinda ria mbere ria divisions
lakini njuri ncheke yonthe ithagirwa iri bore yonthe riu ninkiuga akuru ba njuri ncheke niyo numwe wao na ni patron nenda muno twikare nthi twaranirie ngiria tuthekagirirwa ni antu baria bangi ndurire iria cingi riu ni gukwendekana antu barie nuntu akuru baba ni antu augi matiga tumire njira iria igatuma mumiru ameno. Na Professor Njoka, mutongeri wa Nthiguru Kenyatta ni erigiri kwithirwa akini cabinet kana kanjo ya minister na tukurikana ni kirite miru wirane pa kwithirwa akithura mutongeria kuma ntereiji ntije maunija kwijerku. In fact miru ithagirwa iri thirikari-ini leonthe kuma ende ya Kenyatta kwithagirwa kuri thirikari-ini wana ende ya Moi kwaina thaimwe a minister bairi ninguririkana kuria kwaina Kirugi muntu wa Mukindia na Honorable Kalweo bali ministers nuntu miru ni supportaga thirikari of the day kana thirikari ire kurionthe leu Honorable kana His Excellency Honorable Uhuru Kenyatta ni muntu wina ugi wawe na ni aici antu mara maruta wira wega leu nwaka ninkiuga na nina witikio nundu ni endete antu ma miru nia kaimenyi gote untu mumaya ruthite na gichuka tuga atemiete kiralo ni takirumi lakini takirumi ni bwa antu maragia gote untu muthuku ana rutha bura ninkiuga kaimenyi ne kale ali waziri wethro kwina sloti ingi Uhuru Kenyatta no ekire minister ungi na auta gucuthiriria Tharaka Nithi kende anege na minister kana atumire ugi wawe buria agecidia. Na tukiariria miru na Tharaka Nithi na Nyambene ambere yetherwa iri miru imwe ntina ata ukona jaka no bobo eko u county ciethirwe cikigitanirwo tuthatu na Tharaka Nithi miru Nyambene kana mauni ja kwijariku. Thirikari ni aruthire wega yagea ya tuba county ciiri mbere twari county imwe etagwa the Meru gwacioka kwagea na districts kwagea na district imwe gwitwa Tharaka Nithi kwagea na Central Meru kwagea na Nyambene kana North Meru riria counties ciagire na ni tuciendete ni ciagire ki siasa imwe etwa Tharaka Nithi enu ingi etwa Meru riu gwitwa ku tikwega ana banini kuri muntu uria ungithirwa ina meciria nuntu rietwa ni riseparitaga kana ni rigaukanagia antu thaino tukwaria ukethirwa Meru igatwika united ni kwendekana tugiana county ciiri iri na gintu gitagwa unifying factor rietwa na ninkiuga county ire gwitwa Meru county inkibwire getwa North Meru county ire gwitwa Tharaka Nithi ni getwa South Meru county cionthe ire na rietwa Meru liu no athie bantu bonthe ukethirwo ri mumiru buria gwikari gukinathiria 30 years tugitaga county imwe Tharaka Nithi tugakirieti muntu gwitwa kana tukaumba muntu ugwitwa Mutharaka Nithi na ti mumiru tucioke tumbe ungi ugwitwa mumiru liu antu mara marari brothers na sisters matwika maguseparatwa kwa ninkiuria our leaders mecirie buria tukugia na two counties ciekaru abura ciekarire na territory wainu lakini ire na marietwa makugwatithania wana antu ma Murang'a maina district ciiri imwe etagwa Maragwa ingi getwa Murang'a riu maugire cionthe kaigacinjirwa rietwa imwe etwa Murang'a either west na Murang'a east lakini rietwa Murang'a riribo likigwatithania antu. Na tugita kuthiria Professor Njoka counties citu na speaking of counties na cie devolved ni ata thirikari citu cia counties ciumba kwithwa cigitetheria kithomo ri mutaaramu wa kithomo. Ninkiuga nuntu kithomo ti devolved kithomo gutiga kithomo gia twana kia nursery gigukontrolwa ni county governments na kiria kingi ni kinene kiria kingi ni kia national government ninkiuga
antuma county government mabati kurutithania na national government cukuru ciakwe na njira iria mbega ciana ciakirwe wethwa ni dining na ciari mono bura mangitethereria ciana ikaricaga ire bamwe nuntu kana kabutite gutikio kagwata na ninkenete nuntu aburia kuko gutwikite twana tukanyunyageria anaga kanyweria ntuku imwe ni sasawa titagati na gintu riu nimbuga buria bukabotika gutikage na differences between the national government gutikage na competition na the county governments monde mekarage nthi nuntu ni masavu antu amamwe makaraniria buria kithomo gikuthondekwa kenda kibua na Meru professionals mari ready gutethereria na nimenda kuga kwira leaders ma Meru magwatanire nuntu the first thirikari ya Kibaki leaders ma Meru ni magwatanirite muno nimbuga thirikari ire aina Honorable David Mwiraria, Honorable Kraito Murungi, Honorable Peti Kimiriti, Honorable Kiremi Mweria methagirwo makiaranagiria na nuntu wa that unity ni matethirie muno na mekira standard cia kithomo eguru kumiru bwa mbere makiriti university ciiri maraniria na munene wa nthi nuntu ni maragia lugha imwe kwagea na university ya Chuka na kwa ya Meru liu parliamentary group kana group iria ari wathanini before the last general elections maina differences mingi muno matekaraga nthi na riu ni mboya ngai magekaraga nthi na matikalege kugwatanira na professionals nuntu marega kuruta wira na professionals magekara miaka 5 gutikio ma achieve nuntu guti muntu uri ugiunde politician abati kuruta wira na the professionals kenda agwata kiria antu makwenda na anderiva riu gutai na ngwataniro na nukuona finally engima matachi okonene nuntu akwaga ngwataniro ku na metite meetings mingi na ninendire engima nuntu ni maukaga thaimo wa meta meeting makaraniria tutige kuthie nau gwa professionals wanamona professionals liu gutikage na suspicion between professionals na political leaders wana professionals no leaders na political leaders they are also leaders mabati kugwatanira kenda ma tethia ukumiru na ni sehemu nene muno lilia tukuigua sehemu na ya Meru ya the Greater Meru iri na yura kana iri na starvation na tudiritie miaka almost 60 over 50 years to the independent na kila kitumaga yura kathira ni kithomo tika kuri kingi irrigation kamba maugire matikwenda kunenkerwa irio nimenda gutumira kithomo matumira irrigation kenda matethia antu mao na riu leaders metu makagwatanira mako ruthogu nuntu nyinji cionthe iria igenda Indian Ocean on the eastern side ciumite uku kogu ni nkiuga tugwatanire kamba mauga kuri gintu meta omo operation Morio out Morio ni irio cia kunenkerwa maugire matikwenda kunenkerwa irio na the dry ata plateau thaino iri na everything in fact machungwa kana oranges iria tukuria guku ni ciume kamba na tuyo turi guku na turi na ronjeru runthe tukaria kugia gintu nuntu miaka ene yonthe guti wananda muno emwe yanekerwa mibroni riu ni twenda leadership eno eliku tuone kugwatana na professionals ikire ndams mibroni na twendagie irio nthe yonthe rimwe murito netagwa university je Chuka kana yetwe Meru lakini nuntu nakona jaka abati gwetwa university ira neni ira twamenyeretie jaba Nairobi Moi University urenda kwira ta murito je utukithirikiria ni menda kwira murutwa ati rietwa tirore na bata ni twaumire bau rietwa ya university na bata tanio ni nduthagia professors interview nkaruthia andu monthe interview
na ntibata kumenya kuria wathomere kiria ni nabata na kio ni kumenya kana kuri gintu kiri kiongo giaku anogethwa umite Harvard na ngurie kiuria the simplest thing ngurie a human being ali in brand groups ciegano urigwe na numbira umite University of Nairobi kana Harvard kana ngurie rira muntu aina high blood pressure ukethwa ya medical student abati ku take precaution ili kukenda atigakue umbire the opposite kana muntu akagirika ubati kuruthate simple questions nombere umite University of Nairobi ngakwira uti rietwa ya university ritina bata ni meciria ni ugi uria winau kogu ni mbira ni meta kwira ciana ni twaumire bau tariu na mwira machine na ugaire Chuka University gote university ire guku Kenya tikango ikumia ni mbugo nuntu ni the truth ukinenda kuthoma uboro wa ku analyze gintu na university ni etina kio ukagwata ugekaratia ugethrote na ugi riu tutichutha gogu liambere tweragwa Moi University iti train mundu atweka doctor nuntu yo no Nairobi etrinaga na Nairobi ni university mpaka muno ogune bwa antu meciragia tika university ya Nairobi yathukagira Moi ni antu meciragia twaciokire ku discover Moi ni gutrain wega muno kuri muntu mukomwe waina nuntu ciabururagia nthi amu operate na survive macioka matrita several people antu makinetikia riu itawa obsession kana gwiciria antu makwa mara mathomagira Chuka University methagirwo mari very perfect ana kuri kumagenda interview gatwika ni kwendekana antu mara mathomerete Chuka nuntu ni makumenya arutwa ni mathomire university imwe igukumwe mwaka unthe matithomithite student nuntu wa strikes lakini nuntu wa rietwa muntu nerwa ni akwenda muno riu ni nkiuga university cionthe ni kacie karibu mwe arimo mara mathomithagia Nairobi no amo mari Chuka no amo mari Moi can depend na buria murutwa akarutha riu muntu atikauge atithie Chuka no akumba ku ni kukwina mauntu mamega muno ibaga sana Professor Njoka no tubakwira asante mutegere Weru TV ibaga uga ukari Professor Njoka uri ni Vice Chancellor wa Chuka University nomba kwithwa agitwira kanyirika ina gwandi mwene ko utume kutha tugikuria kithomo kia university cietu ira ciri county-ini cietu ibaga thwa wina ukorobo bwega ko ni mitawa Ntinyari Kinyua.